Nikum masa sang ni somni pahni September thla tanga nikum sang ni somni pathum January thachung khan Rahul Gandhi yan India chimtop Kanyakumari yatanga martop Jammu and Kashmir thlo chuakin India sui khom kongzo pui Bharat Joro Yatra aneya chu kongzo chuan KM sang li chuang le state sang apal tlang state tamtaka Congress party in ma hanson pha le a abikin chimlam state ta te Congress thli tle na sa in sang ni somni pathum assembly in thana Karnataka le Telangana te Congress yan sarkar na ansiam ti kan ria a kumina Lok Sabha general election lom tura po India chimlama chuan Congress le atho pui party ten beisei na han nei sang le hetia chimlama beisei na sang takan nei lai hian mar chaklama po tun ma an ro pui na kai thole tumin theitop chua in an beya sang ni somni pathum me thla Manipura buai na chua nu in Rahul Gandhi an Manipur hitlo in an harsat na to te hazir chianga BJP sarkar chu mar chak mi pui te abikin namnuai nung le Hindu nilo te ngai tha pu in Manipur buai na chingfel thoi turin Prime Minister Narendra Modi ya phuta Parliament na Congress party hian Manipur buai na awangin Modi ya kai suai BJP sarkar rintok lo na motion an pulu thial ani kha tichuan kumina Lok Sabha in thlan pui kum kan lo thleng chho le ta a rampum huwa pa an party ngai dan puan chua na chi khatatan India kho chak to patanga kho thlang to phol tlang tur kongzo pui Bharat Joro Yatra tho ni na Bharat Joro Nyai Yatra tia an vua chu Manipur atangin January ni som pali khan an tan le ta ani Nyai ti hi ro rel na dik ti na ni in he kongzo pui tho ni na Bharat Joro Nyai Yatra in na tum chu ramchunga namtin le chitin sakhotin le mitin te an dik na le an chan vo an mu the na malak na le in kai har na ani a January ni som palia Manipura tanga chan hi March ni som ni vela Mumbai khopuya akhar na nei tum mania kilometer sang rup jahni chuanga thui o in state sang som pangalai paltlang tura ruah man na siam mani Manipura tanga tan ani no in Nagaland le Assam ma te kong hi zo lu ani to a heng state ta te hian Rahul Gandhi hian BJP le RSS in India rama namsang le sakho sang te tender zonga ro an rel thu le Manipur buai na po BJP du dan anga thleng ani thu le chung chu poyati thu asoya chu BJP ro rel na lo om tak chu ti top tura tan rual angai thu asoi bok rampuma BJP ro rel na le sarkar na nget tak hi Congress party ta na mani maya pai thak zo rual alani lo ti chu chiang takina langa chu wangin India tel lo party sang hui khomin India alliance siamin kumin Lok Sabha in thlan pui hi tang ruala ma chon nan tuma chung party sang jinga chuan Congress hi akhai pa ber chanchang tu an nia an chefu ani chuan BJP ta nan lo om tham ve viau tura ngai ani chutianga regional party sang le national party then khat tang rualin BJP pai thlak an tumek lai le Lok Sabha in thlan pui alo nai chho zel la ya India kho chak to patanga kho thlang to phol tlang tur kongzo pui Congress party in an huai hot hi BJP in an hel hle ni in a hriata Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma an thu chua siamin he Congress party huai hot kongzo Bharat Joro Nyai Yatra hi Guwahati khopui paltlanga akal tir theilo tur thu soin a hel na kong dang ngai tua turin atia he hian ramchung chanchin thara soya lo hle Himanta hian Guwahati khopuya Yatra nei a phallo chan chu khopui chunga medical college le hospital tam taka oma wang ani thu soin Yatra nei ani chuan ni tin nun phungpa ngai ati khailak thei thu le damlo ten harsat na han to thei thu asoi ma se tun ma po in Guwahati khopuya hian party sangin rally lian tham tak an lo nei to thina tun Lok Sabha in thlan ma po hian nei chun zom le tho ani arin ombok
atira kan soi to angin nikum masalama Bharat Jodo Yatra tho khatna nei ani chuma po state sang paltlangin kongzo hi nei ani a BJP Chief Minister Dang Zongjong po in an state khopui chunga kongzo nei hi an khaplo tuna taka Assam Chief Minister in an khopui chunga Congress kongzo kaltlang a phallo tlat hian zo na siam hnem hle a BJP in India Alliance a hlau ta via wemni ti ngai dan thlengin a piantir kongzo in go hati khopui a luhma hovin nimin January ni som pakua zirtop ni khan Assam Police 10 Jorhat khopuya Congress try to 10 khatlaka FIR ziak lutin an phallo na kongzo luya Congress try to te hi an pu a hetiang ani chuan FIR dang tam tak po zialu belzel angai arin om Assam an lu nu a mun sang thu soina a Rahul Gandhi hian Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chu India Rama Chief Minister Zongjong zinga eiruna saberni a arin thu soin BJP le RSS chet dan le rorel dan nasatakin nasoisel Himanta ngoi mai bik lova Rahul ate chungkwa chu India Rama eiruna saber chungkwa a puin Gandhi ti mingpo putlak lo alema inwa chop ve mai an ni thu thlengina soi tin Assam Chief Minister hian Rahul huai hot Nia Yatra chu Nia Yatra nilovin Muslim te fui portura huai hot Mia Yatra hani zok thu le Rahul ate chu Muslim tamna khu a te zel an kal thu asoya Mia ti hi Muslim ho soinana man ani heti taka party leader pahni te in be na hian national news le media sanga soi le ngai event na lo hle a thilom dan thlir chun zom zel kan tumang kan hriat angin Himanta Biswa Sarma hi tunma chuan Congress party leader ni thinin Tarun Gogoya Chief Minister na hnuaya minister halo ni vereng to thina eiruk thu boy sanga rin hlel le pu ni in CBI te po inan kovin thu anzot fia zak to a ma se central BJP an sarkara ani po BJP a alu ve tak nu in CBI a khes zong hi soi zui ani talo chuti lain tuna hian BJP Chief Minister nilo India Alliance tel Chief Minister le Deputy Chief Minister then khatte chuan CBI le ED hatrangin notice andong non tluka Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal le Jharkhand Chief Minister Hemant Soren ten Enforcement Directorate ED le CBI te hi BJP politics man ruwa a puin an ko na a po anin landu lova notice voi riat lai an thon nu in Enforcement Directorate lam hian Jharkhand Chief Minister hi voina a official residence sa an kalchil tahial nge tin Delhi Chief Minister le Jharkhand Chief Minister mai baka Bihar lama po BJP thopui lo politician ten ED le CBI an machon chun zom renga BJP lam tang te ero an himpial thung hetiang hi kan ram politics omdan hani mek la in kan Prime Minister Narendra Modi chu Ayodhya a Ram Mandir hong turin aphurin abuai hle a Ram Mandir hi karle thole ni January ni somni pahni khian hon nani dona he Ram Mandir thar hi Lok Sabha in thlan pui lo am tura BJP in vote an mu pha vele treu tura ngai ani heng ram chunga thil thleng sang le politics chanchin thar tenen in mu chau chun zom zel kan tumanga tunata ni ro chuan heti chin hi ni le report se next video en mu le theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule